Аматаға эдар натуралистар станцияларын бизнес-инкубатора 2-нче сүрбе сыллақтан тәреллән үлелер. Күн бүгін станция етілләтчілері 14 бизнес бірейігі үлелетелләр. Манна болланы биһи бәбит күрүжөк бутур хәҗәр оголор бутун кабан үлелетебит. Антукай бу болланы сылыстын тохтобулы хук пара. Сайынга кемге болланы холбур бу оголор продукцияларын биле сырыйотун комуяллар надатын. Онта кыһыңга кемге болланы олорун оңорон атыга тахараллар. Болланы биһиха 14 бизнес проекттардахбыт. Олор бу тохтобулы хук чөбәтә күләли тураллар. Оголор сайынга кемге лагырга киреннер бу үлелерин хагалылар. Холбур болланан адуванчы комуюта, холбур үйнәйе комуюта, кытын адуванчык, багороскойот, ол болланы хайыңга кемигер болар. Оны болланы тох бес туарага. Комуллан оны бартын оңорон, катаран, бохаран белемнилер. Оны болланан ото кыһыңга кемге болла уже били белем продукцияларын таараллар. Продукциялар бытыр бихяка мыла бар, ары бар, мас бар. Оны то чайбит бар, багороской опут жерастыр, кытын от бар. Оны боллаганан отон туохпуп боллана туох барта айылга материалы дем болар хеп. Колобур боллаганан огорот олордорго дем биогумус тахараллар оголор. Чедбе оңорутун оны сийтелен оңорон. Оны боллана бир сүрен кайыска боллана пчеловодство келдер биппит 2-нче сүрбе бир сылтан. Оны боллана неме жарыктанар оголор баллар. Бу сайын устата тигәйләрен көрән итен көһүн мүөт атыга таксар. Сыллыта бизнес-инкубатор продукциятын аксанын әлбәтен ехер. Быйылгыттан резиденттер тетен онна титмастан доробияға туғалақ арас продукцияның оңырын сағалабыттар. Бастан тетен бұғығы хатадығы тағын гадуска бей час. Тағыд блендадығыд уплахан тағығы Кистян блендадыд, она бо и кылгыд. Бо тетен бұрғаңы аңырға вермен пет. Она кине кемеләһәр, ридахна ен кемеләһәр. Иммунитет үддетер. Сырахка кемеләһәр, инсулька, темнегига. Кора осины. Это лиственница и иголки. Из этого производят подушки лечебные для лечения суставов, головные боли и кровообращения. Это массажная палка. Это для этого кровообращение трунан. Точно массаж делает. Да. Мы производим подушки лечебные. Мантелі ғолар кытын оттон жени растыр чүмечелері, бәйе семетин итенне удобрение урон нехленя атылылар. С кружок мы ходим с февраля, и мы занимаемся свечами. Еще делаете свечи? Сижевильника, кытын. Мы используем, сначала делаем первый этап, делаем с неизмельченными свечами. Неизмельченными свечами. Получается вот так. Второй мы делали без фильтра. Такой. Третий мы делали с фильтром. А последний мы сделали с желатином. И они очень хорошо горят. Наборы делаете, да? Да, наборы делаем. В них находятся такие свечи, неизмельченные вот такие. Сейчас я упаковываю семена для нашего населения. Вот, например, акация желтая, дельфиниум, лилия тонколистная, крастоднев желтый и кора ивы. А также у нас есть семена сарданы, герб нашей Амги,
За ним нужен очень усердный уход. Кора ивы, она нормализует сердцебиение и налаживает работу поджелудочной железы. Вот есть у нас вермиудобрение бегамус. Его перерабатывают черви. Мы собираем эти семена с нашего лагеря и продаем населению. Эдер натуралистар бея туттан махаттан чай оңорон саалаабыттара буданнаата. Бәртәхә ямтаннақ дұрабия тухалақ чайы айылғаға үйнер үйнәйілеріттен оңорон қатарын қасды көрін чайдақтар. Ата бихе амма чайын хүлбәғыл. Кытынчы хүлбәғылтан оңорабыт. Онне боллаты бастан оңорабытыр билен түрін бейге бәйлер бит бейге отоғыт. Амма бар отоғыттартан құлорама. Мария Евсеевна Петрова, Елена Петровна онна әбәйләне кеннәр сөбеләрнең амаларынан бейге чай оңорынға сағалабыт. Ол чай битин булланы би амма чайна ден атабыт оннатын билен турын ферментированный черный чай ден орынтарбыт. Хеп онны булланы. Тон конечно олор, учталлар бары сайыңы төр, бары көмөлөн оңорбут. Биринде тоңорбут. Оннатын ол чай битаттан бийга амма бутулугар бирен курдук бейбит оңоромут. Элбек колбарати Арас республиканска тахымнах күрехтерге подарок быхытнан оңоромут беленне бит. Оннатын олар барыта кыттыган бири оңорор боламмыт олар эми үйрете бит. Бебит эми үйрене бит. Онната чай бит бейген хеленер тутур хүндак тохтякка популярный дιακка хеп. Оннатын инигитин эметтен топсаран оңорон пакетированный чай оңордут быйыл эми. Онда онтон үссе даган атындык эми токуйдан оңорахаты бит. Оннатын күнгө түнеме кому жоктун барабыт Иван чайы. Онну эми оңороллор дембит билен көрүн. Эми сылайтын арас конференцияларга, семинарларга жамыт чай туунан именно интерерген бартыгер мандыгын кыйхаты билехаты бит. Чай ден оттон кие халга боллади. Сүрүн халга бейге былыр-былыргаттан бейге бүгөлөр бит. Ахан олор бут чейдері болар. Бұл олин историятын эми берете хаты бит олорга кепси бит. Оноттон бартыгер тухалак сөпкө оңордок бутуна тухалары боллади. Чейден. Бейбе бит чей бит. Быйыл станция тиллячта Камила Алексеева бәйтин кагуляһыннан соевай боскаттан арома сашеонна кытанах духу оңорон атыга тахарбыт. Саша оңорбун, еще байсыттах, она духи оңорбун, свежий инхаттах, твердый сухие духи. Анык Сашаны шкапка и плечка ехап, таңас еще байсыттах болунгына, духины манык көмен битерин сыбыргы чөбайы, свежий инхаттах ин болу, 2 неделин ғыджаған хапсыта. Оны білген Сашаны оңорорго соевый воск с температурой плавления бегонага 6 градусов баран, микроволновка эреревет, чодик букуян баран, краситель ароматизатор дәрі күтавыд. Онна букуян баран смесь потом силиконовой формочкаларга күтавыд. Онна сухоцветами травами кергетебет. Онна чодик хатайгар дылы халларыбыд. Оны манык сашелар, табулалар, чойбай хаттахтар, декордахтар. Мантыкалары упаковкалыбыд, кергетебет. Оны атылыбыд, атыга тахарыбыд. Духи оңороргоме соевый воск с температурой плавления от тагыз 4 киловатт. Микроволновка эреревет. Еще байтык букуян баран, әме цветочные фруктовые нотки кутавыд. Букуян баран шодик кыра баночкаларга кутавыд. Оны 1 час хатыгар дылы халарыбыд. Оны шодик катам баран кергетебет байыбыд. Пробникин кайыбыд байыбыд. Еще бай духи табылар. А так сейнгай бәм сухосветтерин кайым хумием еген. Брандпын апынан аттауды. Аромакамеден. А так ылар тарпып болғанна. Салгы булан баулага кемде отонымсың? Ага. Гигиеническая помада, сухой шампунь, дезодорант деген. Оңорбут тахарыхпыт деген.
мыла өссө тахарыппын бага. Туханаттан утуламын оңорор. Оңорор гахана мөмкин бе. Креативные способности кайырга на интересный болун гнейген. Жырптахын тугалак туг үле. Басқа конференция бар, 100 место бутым, 2 конференция бар, эме атыйте онлайн конференцияга эме 100 место бутым. Дизайн и искусство. Өсі бір жон интерегентердар бірегінен нәматтон продукция болар. Манна олар нәматтон кофе, чай, мыла онна арың ороллар. Одуванчиковой производствонан түрді сылбын жарықтанавын. Беге мыла оңырабыд, чай оңырабыд, кофе оңырабыд, арың оңырабыд, онна барыня оңырабыд. Одуванчиктары сайын қомуябыд, июнига тоғадетерген ол кемге әлбәқ витаминнақ болар, онна қойутук үйнер. Одуванчикка алус әлбәқ витамин бар, витамин С әлбәқ, А, онна Б. Беге кофе бұд, кофеина соқ болар, чай онна кофе диабеттақ, давлениялақ жоңға үчігей. Мылабыд бұллағана, бұллағанын илине бұллағын смягчайдыр, скраб күрдік болар, онна питайдыр. Мыныға олар бұл проекттарынан чинчиер үлелері сұрыян арас научный конференциялерге, выставкаларға сетихиляқтик кытталлар. Бу үлелері барыта тақ қалбат, оғылыр бұла научный үлі оңыран тахаралар, қолыбыр бұл химической свойствоатын үйретен, бұл мас тухатын үйретен, кейяқа қайтақ жайарын үйретенлер бәлері научный үлі оңыран тахаралар оғылыр, руководителерін кытары. Салгы буламбы тото продукция бутун каңатабы боллади, әлбәтәбет, ассортименtin әлбәтәбет, биле этергарлыс ногу со временем ден кихи биле ирдир тон бартын каян хебет, тахара не хебет, оңоро не хебет. Онно то арас мастеры эбен берәребет. Олбур биле эмтях мастеры кихи туханарыгар. Бу курдук оғылар оңырын тахарбытта бардарын атылан дохот ақсарға, бәй жылатын жарықтанарға бастакы опыттарын ылаллар.